anda manduni cham ko sinyamala no ruac ni gwasame kan kono nyam den ko be nung la to bi alingan walle ke jan chang lokame gona jano de kon tin kon lat grande kon kaling kel ko take it wante lat grande gwasame to gorno dongde yente ka shop loitin ka ta danan token ke je bana ruac ka kwi dr machar ta dan cha yen ke jen walle ke ta dan lok ja ke ja re which ka South Sudan bi kon mandan le ro gwasam ban je linkel no ko tega to wan ngai kono lat krodian ban ka linka jan la ramani kan kono niami jiram jadit and then gorjan o gender channel de support ke de shonkel ke jan no online tv channel no ko de kono content lat korin gwasam de kono chomala link gorno jinba bijanywa kane to kokin den ko dong de tidialti de kan kula shop ne shana titi shana kalen kelten kon de kon kalen kan amba kon mushkadit me de kon link kon were ko de kon kulo nyam re rointe kon tin ban linga jan gwasame ni shana je link kel bu kon kulo woniam la 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 ooh we go strong kill did we go la machar posaga chale kusala chewa bere dante kamau bishang kwanya su Oje jeda michi check malunga highway Shara diela wigwar Shenga ka shang sakarewa Ken ku yello News kwara kus kongo Dia waja Choy dana me basu Habana tula nyoka dul kel Chigaran pila chinga chan chan Cha ye bile me ke you Beran chu chan chan nur Chwara dear Choy me basu Alejak, oiro kejak, chari keru, biro duga. Late nangka jijeni, late gonikan chudalari lokosa, kusa kurkano, kusa kan kacha. Noka jino, noka kondial, lanne ni go winter Tala Ramadan kachan Tala Ramadan kaja Lara rodari Shara diela wigwar Shenga kashang sakarewa Ken ku yellow gwasame ka Nuer Online TV channel banten kon te lat krodian en wala banaka linkel ngay kon en wala shanka jandang rawide baro ka pai wel ron kindang ro jandang rawide dit jan shanga dan nang ke dr machar gwalo ka je na me bala kula report me de kon diala ling of course te gatung wanong to de kon ka linga jan lerame but kenyam gor jano bana mandan en le road ere wecha ka jupa bana je linkel ka talo ka dan en sha look ni dr machar bana kula wakatin ko kien Dr. Machar chikon diala ngachen go jan look and well de jan walle re which ka juba gwasan dana gurga jan o de yen jikware netin kon kana jikware kel of course ka kin mi yali mission na me ana be Dr. Machar be gorno jan be yen ko gor jan o be chong Dr. Machar be jaba tere ngai kone ano reng Machar chi ramimo midde yen kin mi yadit anonom do badana yan kering machar gwase me men bianga jene dial kontila nwere yan je ko reng machar gore jeno de malere bere wi ka South Sudan chen ngai kone
en go chi korcha to na sur na mi chi yi to na yi sit kane ko na civilian ngai kon ko da na chi to na sur en go shi mi de tie long ko ne te gwasa mene kane de kon la civilian kane ne tin kon la de SSPDF mi te gane de tie de kane de kon la de SSPDF kane de kon de tie no ngu nyen ka ye kane tin kon la halimo barai na ngai kon dia no me chewo ka taradien shit ka do bana sha nen gaje no ko charing ma char cha jik te ka cha chu yen ka bel gaje ka kin wore so ngai kon dia ne mane ring ma charan walle shit ka men chana ngach cha je cha court la look cha je look wala la special code but kenyam be jogono cha look cha je yo miam nyok cha je nyok mu kwa ja jonit and wo ba je nyok ka Friday chang yandang dugre kel ka jen pai wele me ronkin dawo jandang ro di la Friday jen chang dana ba lugu me ba je nyok mu kwa je continue ka je ki ba je continue na me der gwa an wo de yena ngach ani ban nyok lu njom nyok me dong bu kon link tin kon tilat ko ren gwa sama gor jen wo ban ti dial bu kon ka linkel abanyok kamulonye jok gwatot ko de quantity de kon kalinka lodien ko ngwane gor kan liang ano ki gor kan oba ka linka do badan en token keje ray wecha ka sa Sudan chede mangai kone ano wech gor jeno banar la ler katin konen la rodian mende ko dan kula joga je kone de nasno loy dan chana palpin ko de yala tok ti ke woni ne ken ka kon ko wonti ti biga tok unless you ko dan ti jeno ko kon ngane ko kon ka do badien ki ngum le ro do mon re dan an lieng na ken we gwa tonga kel did we gwa la machar Kosaga chole kusala chewa Bere dante kamau Bishang kwa nyesu Koje jega Michi chek Mulunga hawe Kumadami wewe Dela rambu chuiti Dela gami bichuiti Tala meti bulonti, kumada mi wewe. Tala ramu chuti, tala gami bichuti. Tala meti bulonti, kumada mi wewe. Tala ramu chuti, tala gami bichuti. Tala meti bulonti. Salama de long, salama de gua, masala nong marong. gwaye madu diana ban lieng gwas me de koran palping ka lieng da la jowda na chalat kui nhial deng nhial but right here men dana gorno be nyaka kon kel ka Nuer Online TV channel gore jeno ba men chalat James Gadet dak lampar be nyaka ye kel Gadet James Gadet dak lampar jente ka jom chalat gwas me gore be nyaka ye kel kata danen ci self care ma yadit no se dak me charge yen ke je ke tay dan ci korche do ka je ke 13 go jeno beje kwenye ka talk English James Gadet dak lampar chelaro ne actually one of the main reasons why self-care massacre thousands of innocent Nuer civilians in Juba in 2013 were to scare and blackmail the Dinka intellectual who politically sided with Dr. Riek Machar in the SPLM. He knew that the Nuer would naturally react for the unprovoked massacre of their innocent mothers, daughters, sons, brothers, sisters, and fathers. Even though majority of the victims knew nothing about what was going on internally in the SPLM, although Kir knew that Dr. Riek Machar left Juba in the evening of December 15, 2013, after Kir started the fight that evening, he wanted to make the war look tribal so that the Dinka would fear to join Dr. Riek. Salva Kiir has been working hard to control the psyche of the Dinka people and intellectual by holding them hostage intellectually, not to side with the truth and reveal his weakness, let alone act upon his weakness. He encouraged the formation of the Jing or Dinka Council of Elders during the war to achieve it while using the state power and resources against the Nuer. It is, however, truth will finally prevail. Ajo Lincoln Magwase me ajo mishalat Gadet
ka kwiko en which we jack James Gade Daglam Poir and Joe Major Conan ka kwi 2013 e dan e liachi to je chede mangai kone 2013 of course chede mangai kone no kir men gore long gore jen wo dere netin kontin te ka kume de ko larno chet ke kume let's say it kume SPLIO dere ka control but 2013 alone take tang wana chenyo to gor konde konkeling but riudan dia je chanaka falrui kete konde chetwok and I want to remind you medan e chetwok gir nuaramo me kwi medan choda larone en wo ngum chetwok ke jeron kine dangro wi de wal jokedan gwade chan wer chaga netin kone dia le konte ngai kemedan le rode can a conduit can a parwich and then I will make sure that be a jilling and mandan short lad guasame gorjano de yenaling ka do badan en chetwok je en ko gorjano bu kon dial ban ka linkel lienge je ko nran da tika lienge da tika ngai kemedan le rode no channel linkel ko bi ko ngaji no ngumi to 2013 ka guasidan rina tajeling one kenen was karem nur pain bang twas ka conduit kam ka kon ratini na ka nun lo rabang tiem na ka kam na ke lose lia din rel ro when ko smoy kamal len ye din ti twe du chanka wo ka pai woro ron kinero within will yo a chang and a coco a chang tima and what a dial tin chili lora chuan a jeopardy con ridial shanka world shanka world by where Nuere chenge dani shukor meje toka je ke 2013 medan men naka connect ngwan quicken madana lat ke kirmi yadit de jogo no ne right now gajan tam me chaje reveal after de kon lar after korun dangdi ko nyal de nyal mi chalade tiang kente biwe cha etitia cheten dialte konti la doubt cheke clear canadian right now rambu de bomba kwawo kuidu bela kuidu ko ngwa no dio jo gwas me che larman chalat gwas me ne James Gade deng la poar gwas me ne entire dane nak Nuer ke 2013 2013 ka shanga wel dich ka pai wero ronkin dangro mi de wel jok me nak Nuer nak ko ne tu man ku kan tar me dane nak Nuer ke je and today de kono no me dan ring machar chagu jeno jeram dana te kare batiang chadu dial chaga clear out nyal den nyal cherwat chataye dan liu na ka je chajalat already da ren ma chate ka teacher present ti de lare wika South Sudan te ngai ken ka e mazano de galalet but ken kirano why kir ken no ko kir dwale ren ma char chelare de queen kwa de jalat ngai ken e diala no ba jalat all the wool spell him ngai kana no ba thousand people back in tetit kan tetit kirma yadit and we all know this thing kirma yadit jaramadan en nak Nuer tega Nuer shi participate boka ta dan nak Nuer kaja keri nat kan kul ngaja gwano ngum le roda tiang gwade te kan yal den yalten dong mi jira me kan wutin kan te kan interview mo chetu start from start then to the finish a chanyi ngadi al chegaling nyal den nyal jen charwajelong taje ting man do be dane to kor kaje mela kona chole chole root cause re kor ngum toga me to kor kaje to ka kodi ngum to kor re kuma ka South Sudan re machar chaji gno ramije
ngai kon diala nyaga na kon wari ke 2013 gor jeno bu kon ta dan wi ke je men wala bana janga jeno ngum nakan wari ke je ko kon a ci kon bu jal bang bu ko dan jago baran ngak o kon wo kon where are we heading tana ku ken do bu dan naka kon so mo ba kon naka dan ke ci kon ruac ci kon targa manana naka kon ci kon bulat so ngum ñu da kon ma ba ku ngande be ñu da you know gor kon bana tike ngech ke me dane shor lar ke 2013 nhial deng nhial chere vile no nene me naka nuore a lokin ma yadit ko ba ku inquiry ba jalat logo je eno ba ku inquiry lat ko gwi no jen saje bu kwan gwi no baring machar ba je kwan am chalar nhial deng nhial no this is ridiculous jin you just assume no mama me mo compete election you know by why do you think like that take another issue ready in lakon malalat kon wari nhial deng nhial ler tiang be nyok melar ye gwado mene lati kon engo amu reng machar tubo ko makam je self kem yadit reng machar te kare reng machar te nena why na yen man tube kwer ke je me kam ga je self kem yadit ke je ko koro me ci Dr. John Garang de ma bir chelu wa SPLM roi kerodin ke disciplined ke guide tige ke discipline tiken ke rule kel ano ba gore do bangwane jen ci me dane shalat John Garang de mabir gor ke ni guideline gor ke ni discipline dane shi John Garang de mabir ci na ci ga jogo no wi ane ka je jen gor ko mo wari machar nhial de nhial cera do ne na do be dan me ci ren machar so me ci John Garang de mabir ci yere GN ke 2005 without questioned kere machar kenati ko ngeje gwano Ramadan the right person mamba kam kwer nga self akir mi yadit based on order a mutual discipline ren machar gura mission money a mennya de nela wale muku kon jolo linga tiang muku chikulo tiaya muku la wo ya den mako bana te ngai ko me gwal nang nuer medan e kir mi yadit kana plan a jangdel e kir ko kir gur jano bete ka power shureng machar you know so come to youtube can a complain reason it's a complain ga jengo taje nyamu ko je reveal bo nhial deng nhial cela do ne na ajena medan mechi John Chelu then ci Dr. Machar mene dial ko ken cha kom taje kam kir nan kom ne makam go ko tup ko kom ga je ane di ti ko SPLM take ki political figure te ngak nike en warame me rongo ko der je kan nhial deng nhial bide ajene meni me ti Dr. Machar meni diala ko ken all the comrade tele mi ken lat ta kom ta ja kam wudu shalka me self kema yadi reason maniam make jeno during independent ta ja lat he first faith that work ala chapter nyam by choli chatok mnaku ka chapter 2 over national election by jelat national election bramo kwara nok loide je kane dial te konte chi stock ra yuka South Sudan then ba kwara loide be je ko kwani Dr. Machar kwani kirma yadit kwani nhial deng nhial kwani tabande ngai webe mi choose ko be kwani then they should from there. That was the agreement. Me sha agree kan ameni me she independent ben ka kore me cha independent ay ku jek tuna ko nyogo nyur nyok ren Machar berar ka agenda mene dialati ene ban transitional game ban yakulat ban national election ban jalat, and this is where problem come from. Chukir me yadit nende keje ano kene dialati all this comrade all this general chinonga bil pamte gor kan komdana tekeje chugorno Bering Machar ken agenda de medane chalat ki proposal ke ki national election nation chukire gorno bejelok chure Machar chuju ken all the cabinet ne kwa waniga kwa la kwen ala first by president. What was the reason mu kwen ke waniga ka jema waniga kwen ke je ko jen charing Machar chade wuj be jen o jen be policy be jagor charing Machar chade wuj completely ko Machar wodi by election ba jelat
and then chukura ma chutu code lokir ma yadi logo jenu ba ko in kwar bajelat ajene ko 2013 masaka ko jele introduce kaje nama ati chare viltiang wude shalkame en nhial den nhial chenyo la de wonene mechi 2013 cha chup te 1.0 da bar te reason chen jen kaje go jenu tidial ba kalat ko ba kalat ke dialog karwat ko en mission dung SPLM kana kontok pone da grama char pone kana rodo gor pad de den de kulo jani cha tiacher mu ga pad den mu da ran SPLM mi gor change mi goro ba kum baje transform but ken mi yadit kana janok te kir chono no beneme beje yar kermana na goro je ko she goro no te ka mal mi bere ke South Sudan ke te ka kuin kwara mi balat jo goro no ba woni poy rek machar ajana che dot ka juba ko chati chawo chadot reason do be kaje o ngaje jeno to dial bagalat ke dialo ngay don be kir bele char ngay don kir don bele to gwami mi be mal be jenno ko je ko te tin konde chala da kan ma char che kaluk so chanyo go reveal wona ne nyal den nyal ke 2015 sharing ma char chanyo mo chal ke je an wo wa mal wa jelat the same demand te chala da kan ma char chu kir leben shoka leben nyoko mala da kalat eno by election la chokula le la jan men kwa jogro kwa ele ben nyoko mo loka jena cerme dana ci dakama charge la already akan ci nakulu tin nyoko chaje ne da nyalo ne kir government kir fonde and what jaga 1000 people ko big liwo kenyam ke 2013 ka be jele ben nokko 2015 teacher reject ke 2013 kene teach up ke 1000 people nuarte cha massacre ke 2013 December 15 and 16th. Nature more than 25,000 Nueri Chagana Jara Wiki Juba. This was a plan which killed Realeka. Kia Chajari Aleka. Any dwar Chadi revealed Tiang. Edi Alte Conte Wicon la Doni. Chak revealed Tiang. Ring Machar Alatoge Lade, wake up Kenyarar, wake up Pelarar. Nate Yatin Takan and I know the Bobukan in Ken Bukan Galadba. Ko ring Machar take a mission kill. Discipline SPLM take je. Sing me dan e goike ken wuri chalka me John Grant Mabur. Baiken ke kwi leadership ka. Awa John Grant Mabur jena dictator. One thing chala Nial den Nial. A jena me dan merinador kan mun chalke conference ke meeting kanamalat. La to buno order by the way ke phone call ba call baran ba je yoreka and then from there ba yunji wor gwadam. It's more like kwanet dial kwa control. Wotina ka discipline. Lep kodi ne dial ka konwe aba South Sudan ba jek. Sha independent cha jek then after that Brahma men la de yobe je kulolat. Ki bna chu nyurkel. Mi jiram ba mako na bu shuben bro du chu jago ba je kwan and then mi kwar be jek. By this thing can wuri shalka me kir mi yadi kana je gorono be jelat. Ci kir mi yadit ja kwanyu ba wech be je yen kamaj. But kachi jana dana gorke dar machar mission joga me man gorke nyal den nyal ajana nena ajana ba South Sudan ba ka kam future and gorke ne di bale men gorke ne tiddi ala kon gorken ka ba ka dilat re wich and winemi te jo me te jalat ka dob dan de kon linga je ko ngai kon dial tin dial kon tok re wich and winemi semme me right now chuna re wich gwan mo yan kanetin kon til laji SPLM ayu akir mi yadit reason dana yena ka gwasme majeje agwan wonena ekir look de ke national election look de ke national election ajan jagu ko betrola ke ci wuce bata kamal so da dialati ka ta sha plan nga akir mi yadit ke kar yalaka banyagulu njoko gwato chan na me chan jeling ka dob dande kon linga ja chẳng có quên ghê cho chẳng mình giờ gà long 15 December ya na chẳng mà giờ gà long chẳng mà giờ gà long in nơi tu cái giờ along
along what can I check the money people day money people day naga jorga ngot ka tanga goro go baro ma tanga ram na bi mon ndar bi mon man ya dwara mi the nay ni kana as ke ne ya mi kana kuma mi kaman ka yuma raja check up well ya mi chom ne ga da me ya charin ji ga ya ma de ma ka ka man ko ne kutega ga man ko ne kutega em da today is South Sudan next to the resident baras baka jonga kutagda yenerem di jamrem da kon kuten beyebe kon kuten beyebe Shanka world Shanka world by where gwaza me men bana nyok me de konaling walle cha jojo gwanu da machar cha janang re lok chirme ngai kondiale wude re lok gwaza me nyodo jeno jen wa luk ni luke dan chirme ngai kone engo da machar jen kana jikware ka goin me dan sha goinka en walle cha jojo no kende ga kam kwakin chirme ngai kone to kwangni chirme ngai kone la kwakte konte cha nanga ko dio je chikondi altenge jeno cha kwak cha nangane kan kwaka toni ke kwak gada machar cha nang ka cha kwak ne ke tin cha yen kel cha nang bane so raina kan kwaka toni chi ja cha la no de kan yok mi lo ke dakre machar ko de ko ngaje no kwakin ka tin ko kwakin wa cha nang illegally tele waren mi cha gor ke warga mi de no ne editi cha war cha nyin ken ke cha de man kume no de kamke kan mo kan road lat so right now le road me ring machar walle cha kize cha nyomu kwa je passport cha nang ka chang ka jan jogu de kel ka jan pai wala mene so mele tena walle men gor kon lieng de long no de kon ling ta danen cha case cha je yun nyam ko je kimen cha la de walle tele mo detail cha release along the no ngai kon je gwano men ba realika walle wodi ke men cha yot jok je ko te ko tun wani shalat gwasa me jen kuma kirma yadi ka jen special codering mone no ko kan jikan lugo no ba tin konde lat ko rodien ba kanen you know ke tin content lat ka gwalok chit ko ngai kono gwalok la ngwan la kalat kitin but ke tayo dana chi konling je ne re lokon dana lokon da kuma chatin ja joja gwano kanetin content la investigatory ken chika fail ko de kan question tin kono ya tin te ka different lawyer they can college you know allo leadership mi kan charodin yar charin wam ko tele ke evident wrong to you do dong they can kalat you know kata dana ngai koneje ko kente kone kan galare no take ne ti chala de jek kechi asfila wo you know chicken na chicken involved kata iran ko je to je joje gwanu can all the witness chitkatin ne to konen cha jako dong be dakar machar biken ben la witness o chireng machar che dwer che jalat ni de ti panken ni de jeno moy kene ke yuko bi karat ano chiran ku ben ke chonni che chu ke dong che ngajeno ine me to kwala na tok de batel mela tong mdetin so da kuma char kana jikware gwenge ka loro bang chitka jodan en challenge gwaze me tele evident new do ken chicken bere chicken ala tele evident so even the content la witness ni tem ko ngai kono gwade dan ku kan testify against da kuma chalat ken no ne ne reng ma char che dir che dir ka kujamo jen de jadil yen la tok chirmana ngu kenan but chika tele evident ni trong yelar kelme rande right o chere mo raje mente me de right ban metel tinyu da gwana wona me che tok ajela ji kula wiya dakka ke jamone so de ale kan kalat
ko ngai kona ka wo la ka mai ka yo kuma kir mi yadit she can falsely she can testify against the kring machar but ina jojo gwanu tele mu gwa mi le rode chicken fail ko question te kone gwe keno de kan link ke de kan da machar kula gwanga ke so kan tele mi shiro de lat there's nothing tele concrete evident mi yo do ring machala to kan jikwar ji de kan lat machar ku tejo she can fail completely tele mu ko kan answer I don't think te ko ne lat ken wo ngai ken ka ke guideline ken ka chere mi tama muraje maka yatama mi kwaja de kon gore je kenyam mi shaneten but mi tata na ngaje lo da kelio shade la da nga ka tede no jin wala de nena so gur ko ban tok ban jalar cheden so arami mo mi ka jbi lat be ben according to madan sharitan you don't know it mari when odi me lat ke me chang team dakhma char ki bon dakhma chala defend lawyer lat ke ne nene okay right now yen shikon ben ka court ke special court keneti dial ba evident dial ba ka document ke dial ene do ba di lat ke in form of writing ba ka document you know odi rin mi bulo jogo la to giram mo ke ci bulo jogo te ko de chelat e jen la gur ka mone ko en court advanced level ring machar she is a person she ramatot don't they look at there let she change nga shaka document ko run tomorrow te rambu kaj bo benen go ring machar me dan chilar jene ka waltina ke document nyok ram mu chira chilat ka bo kaj rar re ka mandana ladi bi ngaje no baje ka bongot ko ring machar le ka ngot manan ta la do ring machar take discipline de weche de kaj rar ka constitution ndanan ku jale guide ka bro do mo ke duna chede manto no so again mena yana tama jaga jokka ne ko la prosecutor team no ngone all the file document e contestia ngun te la yen ken wo ke evidence no ngaka ben beneka benen jaga kam ka then bukan kule tijre de jen kule tektin yan tamen go ni fon investigator including that police commissioner ne goyeng machar ne joka pot kangno jin $30,000 she come where Wyoming goja kaji makorode this is definitely light akaj but gor kan o bailing wi mo rian o ne ti jas pela yo te ka ti kan ga yar kana nyirian kan ware so ne me che chuon de gor no de la ri ga ta da na chi tok so right now ne de to kan den kon tin chikula witness ni kan chi fail ko bikan interview ke question ko ne akam ka bikan ka lo ke gotken ko that simply misleading people no take much alat kuma asfilayo kenyirian ke asfilayo jin muti ke evident la tok ke muti kare gwa alawi na by the way aramu matatin chenen nan do be dane tok ke be lat si ramu mawa kon ne ke yuba ko jono wala den so jin ba je wala den mean that la na kajina mo a chap kai ka so de jogo no ne kon gor kono bana tok bana janga jela tok let's listen to this song together kuma dem werwech let's listen to it kuma dem werwech tela rambu tuiti tela gammi bituiti tela meti bilonti kuma dem werwech tela rambu tuiti tela gammi bituiti tela meti bilonti kuma dem werwech tela rambu tuiti tela gammi bituiti tela meti bilonti salama de long salama de gwa masala no morong changa baku tela rambu chui we de bagwa tela rambu do changa ramte re de kamol be wanira buloy de betet baga donato bo we jal kel kuma da mi we tela rambu tuiti tela gammi bituiti tela meti bilonti kuma da mi we tela rambu tuiti tela gammi bituiti tela meti bilonti kuma da mi we tela rambu tuiti tela gammi bituiti tela meti bilonti mana tin bum tin chet ka ha tin chalo jen boy kadar nakken nur e pui look and take the cane and you chara bika wow we balad bil wal bil gora ba chuta mana tin bum bika we gang tela rambu kwal
tele chima ba kapin tele rime ba was pink areda manatin boom bigger way gang kami de way bigger drunkel ba we kami den kuma da mi we tele ramba chuti tele kan mi chuti tele meti belonti kuma da mi we tele ramba chuti tele kan mi chuti tele meti belonti kuma da mi we tele ramba chuti tele kan mi chuti tele meti belonti was a beniji kakak bakapur betin and yam or barret batia bapis kumada bakang no engineer con doctor con teacher con we gwandan bana let kill telerami ba banjo telerami bi dojo bana tinyam con yal weida con yal bana chulet kill kumada mi we telerami chuti telagan mi chuti telameti belonti kumada mi we telerami chuti telagan mi chuti telameti belonti kumada mi we telerami chuti telagan mi chuti telameti belonti buranya kun nyalan chengo telerambi ba make chonde telerambi ba make chonde telerambi nyurba buranya kun nyalan chengo ebi jagja kapal e rejeme chabi pare ichari yama bana chunyura kel bloy dan chu teskel ke ore yame bega kunyal telerambi nyurbang telerambi chuy ti dial biga chutetin kumada mi we telerambi chuti telagan mi chuti telameti belonti kumada mi we telerambi chuti telagan mi chuti telameti belonti kumada mi we telerambi chuti telagan mi chuti telameti belonti salamu gwasame gora jana ban dunan ban je kapchong ka jen gwaza ji kon ladene men di de lungo biya ngaje no dar kama char chalu de chanyo ko me yos ka je ka chang ka jandang diok wi de kel ka jen pai war ron kin dang ro jandang ro de kel me a chir me ngai kon diar no regime kirma ya di che gor no den war de kan te kamal re do arin ki ko ta konten but remember kon chana shuja longo kor gwan ba atoka ke 2013 beneka karundi alti especially 2025 to kontine tai dana chana kon na kaje kimu na ka kon ge tame chawon chalawona ko chadak ma char chaje kev lo kaje reti gen ti dialati latine kon je kon wore unless you con care jen ti dial burin kap chonga jama mekan con care telewe out no tibi con malbana je kajere doaran kon shal nuore anywhere to continent con nuore ti role Ethiopia ti role South Sudan anywhere titina bidil ngajen ojin ajiram very important kanwer community ko dere te kamal enono rei dore kondialen konto konten kien dora chan kon mo kon were gor jano de konte kamal kam no kon menetin long alarik dan te kwara kontam right now la to kon ko kwar eno kachi kon na gor no bane tin kon let ken ka bana kanga la gur kon kwer mi len mi shoro lot ke mi je but chi kon consequence ne ki consequence tin kon te lat ke ne to chi kon ka mala guj rami mo mi lo kon nyira kon che gor ndara char ka take dan why do we follow them right now mo right kon ka kuje me ka je taye dan e chi ku me kir mi yadi ta kon ne ka je ke 2013 jerman dan ngai kon ne ga ne ka kon ne shaje politicide de ngai kon no na kanin were kala ne ti je ko until 2025 this continent ne be wuri chalga me nhial deng nhial kul be reveal tiang ka shanga jandang ro with the bakel ka pai wer ron kin dang ro jandang ro with the ka ko rune tungwan de kon larno 2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 chirma de ko laro runde run well something ke how many year so from there de kon jigano de and kir me chala tactic chala ko gorjano chaja billa billem karwade cha gorno ben wari be kan ka tami nyu de jen oreng machari jen tere konen no oreng machate le problem te ka jen kir mi yadi
ko jaram dan logo bi mal beben so riek machar ka dwale ke dak machar gu jen o jen mi char riek machar cha ja kwan re kuma ka dong da jojo gwan o jen che mi kuin kwarte ben ke election la national election mi ben gu je che dong da fail but don kuin kwar by the way tel rami mo mala 100% o jen bi kwar bi je jeng ni riek machar bo shi 100% ando der ko der je ano ba na ba kan nak by the way kir dwale so amu dwal ka kir ma yadit ke jama kan ejen go ala election a probability mana mo gor ka long South Sudan gor amimo mi bu wujbe nang nyam but development be jato wana you know but don't know be natin content don gor ke jano de we dara gwa ten right ko constitution dung South Sudan a gor ke je South Sudanese ke ji chuj you know na chi chuj na chi lu lora bang boda work petroleum ma cha cham ga cham je when ke goal la all the resources in country we ke South Sudan ke cha cham ke duom chore lut ke lat ke olo ba wuj ba je lat ba char ba ke lat ba all the road la corridors tin kwa South Sudan kwa connect with ko ken ba ka dilat anyok be each and every one god ne dial be kandul gor ko mugwa be ken jek be shieng ba te hospital but kir we jan we jan na me reward keje so they thought that this is a reward coach is struggled or what done we can no ne te kon they can struggle tell me they can jek but how jana kunyal de nyal la de wonena this is not a reward neko te struggle kwidian kan they come chance mo they can tie down e chikur realika they can kula de ka kon de kan kula jekten kergo tem dong mi ran che pur ka kak ka du chi jin la bana chamane la ja kam ka netin kontin ke mi ran ben ba mit yen ta dan we ke de kir mi ya de daraja realika de we de transform chi do be dan real ka je but chi kir she lok ajen toro de chubut ke jingel de council jene dial yo kep ke la jang yo choro mo ke section ka nuori ka teat ka bar kiji Equatoria ne konton ko ne dial ko wal right kwiden ko be jogo no jin wor ka dorun mi ara jene ji dorun raje ke ne ra to mi ci kan lok ma naka ke jen ta dam ti kirteten ka do wi dar ko ni amde ko la gwa ko jina mi ci ngaje no ne na we dumen gor ke ne mu ci bu control ka then by the end dealing ko tuka ka tugor kan gare take din so chibu chugunyo ana ko taka mai ka taka ne ganka so I will not listen to them but can I cool gwitini jegre these are the people tin biji your room tomorrow missionach jana kwala nya de nyale wonene before patient run out he can international community IGAD African Union European Union ne dial kon la peace partner we ka South Sudan and all these people they should talk to Kir, pressure Kir, no South Sudan amala beten. Amalbe. Komu tite jele de Kir na me the South Sudan ba wejak. Nial de nial che joro ke lew che jalat. Rami bi kutew ko jen cha jigoro okay jin chitika maybe 12 years tika kuma SPLM SPLA. Nime dana kurche togo je ke 2013 tikel ke Kir mi yad. Ongo me kenati ay. Jaga jogo no te mi chande te ga kodi gwejo no bikir balo de bejeluk mekane kir mekane do te kel no tel duami mo de kem ya de ngai jo le mi jek so bine o bikir bro da ger but kir chakan che na cheklen nyale jena do dere kuma ka ko gije bikir bro da ger ko nyale nyal cha jogo no jina wala jena gori kwar gwejo jeno mechi da jon garan ma bi mechi liu gwejo jeno dong ijaram dande kam kwar jene nyer ke je no I'm not into leadership gente ke leading I'm not in the position where they lead and where they na queer no but kwa force na amene me che jen point ani aldo nyal che jen by the way 2006 chokulo ben maybe 2008 amene me cha jogo no nyala ko che wan chen ben gwad me ke kwiko dong bo kwerbe go no gor jeno which alat ke election alat ke je tindi ala kon gor en wode so dander nyam ko je kalat ke cha pressure jen cha kamu cha ja ka executive logo jen odar ko der je but ko jen cha pressure akir ano ber ko gor ji neku ko ramugwa ber jen cha wore gojo be kir bro de ger so la time be che brand bro de ger dai jen cha keep up cha pagana mun cha wu jero mo ga paradien ka UPA United People Alliance cha kol minyang ju cha yorar wani ga cha yorar
wona titi ke senior ka go jo kan senior ka akan ko ande ko ruac but che gu no TSPLM che fail so jen that's why I make move ko bar wada be mo ka part de nhiaal ka South Sudan Salvation Movement SSSM. Simple as that. Kowedi TSPLM pinkir mi yadit che drop che jabai national election de lat telme la roda. So that's the reason why che do no den change ko mi chakaje. Right now ajan mi bene di albuga nyoko chartem men terem ma chare mo mala ring ma chare lengo compared to malat ken nhial de nhial. Kono malat ken ring ma charjen ramijek gurjen o nyori nyin kan ke jang. It's not that. Ring ma char nyer ke ko gurje South Sudan bagwa. Ring ma char nyer je ku jamon. Ko gurje de South Sudan there we national election. With the same people right now. Nhial de nhial min gorke darum machar men na kan wori kaje agente nyoko leden tem right now la re jeno the same thing la kering machar jen gormo. That's no tell a different mindset. So what I know is not the time ko bunyi na ka met but bunyi na ka penny ka ideas ko ba South Sudan ba jenang forward it. God no really kon gare ka kwikir me yadit gare ka look de ko take election ballot. Make no don ibudwar ba wegwa. Bikano don nalat ke kirmi yadi da magwa. Why do people die? Kamita tiamu shiro na maongo national election alatke. Amu dwal kirmi yadi keje. Raina choro mo kane tete kore nuari. By the way, this is a breaking news by the way last night we done ro nhial de nhialten. A breaking news. Kodi nhial de nhial semucha chotpin tam cha gor baling ne dial. Jeje binyan rar. Right now everybody know that. Everybody is talking about it on Facebook, on social media. Jang already chewiden chaja gai make ni nhial de nhial be tele job balat but nhial de nhial he leak out everything la kira logo no ko mention ko kine by the way look agenda root cause of the civil war cha be address nyeje all the meeting tilla latke nyeje mijiram la ka gur I want to get to man peace initiative. I want to get 2018 peace agreement and I think that machar. I know a root cause of the 2013 civil war. It was a address. What was the root cause? Root cause immediate. Look until last night, charge be revealed and megul korgul to walk or take a 3 thing to chalat that machar balalet. Kakene kono kwa demand kakume SPLA IU keken kwa demand wudi shalka me nhial de nhial she declared already ano hen ke jien ka kum kirmi yadit ko duop che jabay chanyo gono no nhial de nhial deje convince akuma kirmi yadit a jikware ne re shalke de ko larno chana jemme larne ne nhial de nhial jemudo me de ko laro shit ke we can say it shit ke okay let me simply say it jang el the council ala jang gorko no ko kan nhial ko kan convince ano nhial lulu jok achika non ko de kan jogono mi chal ga jinta me kirmi yadit ano jiluni jok berka party tin kon gujino chitika dew shit ko nhial charo ka kwi mismanagement corruption ka kum charo ko shagur no to national election ballot ta jogo no mulu jogo tama directly mi cha jogo no luni jogo kirmi yadit mi cha jogo no bede diale bagare alaka directly cha jogo tele rek mi ci kir cha roda alaka no bede diale bagalat gentle problem de lunjok and then anyo jogo ke din cha ji suspend already cha removed ka position do ko kormidit and biya ko raji di yana kirmi yadit chaga jo this is why I leave the country kodi ba duob dande maldere bin kaje be gor ko kirmi yadit mino ko jeno to ba mal be jeno la tok ben ba dil pressure ajen na bo en kirmi yadit duob dande logo no bi mal be let ke jere wi ka South Sudan ku ko wodi jen gui jeno misne diality ne de content goro de karoden de ka South Sudan de kan realika mi charodian mat you know gui jano jandare jien ka kume darabat
so che gurno de dare jenen kir ajen nen yana tema gurjo enran you know enran re wike South Sudan mi ci de fek ki ci tay la yiya mo ke yow de mi ñu lora bang bu ci ñur bit ka bang legani kir ajen mi tindel ko la lat kere wike South Sudan ka juba la wel legani kir ala kir gurjo ajen biya only candidate endana ba koñ ke 2016 amena gwade te jok ne di ala kontin tire kuma kaga jekel ce guje la na ce guje lo ke leader ce guje no de kan South Sudan de kan le ruac so nhial de nhial ye kir mi yadit je je condemn jene kir tele la long ko de South Sudan de jago be chuch kan te konte cha de mana dar na machar du mi cha la let den ta ma ci wuce de te ce de te ka kor kina ci kan de ke 2013 ke ti di al Chicago and information am jen lep kene dial wal an walle kenya de nyal che berar rada di nyare jimi entama re wike juba be berar run ka another story nyal de nyal chemi di che jalat rieda karwa da jiende re kuma ga kirmi yadi che signal mi di che je to kene dial no kira la to gula jera madan lo gobi mal be re wike South Sudan jera madan jermal many international community chicken nga joredi komi jini we can nyal den nyal story one of the close friend ka Dr. John Granda Mabio tieke long ke jera medanu ke bon wo jendong de kam kwer ke kulo en chen kwer chana gor yentele kwer gore ni je South Sudan de la wuny magwa ajem mo kwa SSSM ala South Sudan Salvation Movement jen ko la form ko je ka wo ramon noga en wo beben am gurije especially jo me la tiang cha jo okay right now ko na ko bendi cha be jo by the way ne tu kwali ko no big ben ka party da ko ci kir ke feel kir jo de jam dana gurno bu ko be kan so cha la ro tele mishino ne dial ka tin lip kane wo big ben ka party de right now party nga pada nhial de nhial actually South Sudan Salvation Front ko wodi ina di alko kien chicken kume chicken bay so banke kim yadi den tama la lim goda ten yam ngum buto ka kume wurgi mi chala me kir ko kir shamal chejelo ko already chedi dial cheka yar gu jeno jen baja kwany ke 2026 ala kwar kala ke jeno na me chebe min to ko la tok ko kume ndo ke mene kir mi yadi no eno be point de ke ba pat it will not happen tara yo tine ti tichiru ajena na ekane changa kir mi yadi by the way kwa kwanya karwa da wakiri de pass ne me de pass ke analysis ne rekonen chiti de aleken ka ngach tilat kerodian chikene guje gwano wonena chikir cha fail kete de ala contender an jago baji kwany watch people chicken trust chicken lose kakir chikelo ngola ne itimo tangat ke kin mi yadit so jo mo chena me gorjen wode yenaling ko en kuma kin mi yadit che boy right now gorjen wode kon jome de kon linkel chandir meling then bu kon shu dekping please mi jira mi jidit gwas me gorno jin bi channel bi support bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan ko mi te mi ci bare be chamala shu bukje kuma dami werwech telaga mi bi chuiten Talagan between Talameti belonti Kumada mi wewe Talaram between Talagan between Talameti belonti Kumada mi wewe Talaram between Talagan between Talameti belonti Salam de long salam de gwa masala no wrong changa baku Talaram between Way the bagua, tell Rambidu, Shangaramate, Ray the Kamul, the Wanera, Beloy the Betet, Bagadonato, but way Jal kill. Kumada mi wait, tell Rambituti, tell a gun me between, tell a meti belonti. Kumada mi wait, tell Rambituti, tell a gun me between, tell a meti belonti. Kumada mi wait, tell a Rambituti. Talagan between Talameti belonti Manatin boom tin chet kaha tin chalo dien boy gadar nakin in war e pui
Look and take cane and you chara bika wow way ballad dul wal dul gora ba chuta when a tin boom bika way gang tell a rumble qual tell a chimba ba capping tell a rime ba was pink a raida when a tin boom bika way gang kami de way bika twonkel ba way gwi kami den kuma da mi way tell a rumble chuti tell a gun me be chuti tell a meti belonti kuma da mi way tell a rumble chuti tell a gun me be chuti tell a meti belonti kuma da mi way tell a rumble chuti tell a gun me be chuti tell a meti belonti was a benidi kakak bakapur betin and yam or barret batia bapis kumada bakang no engineer con doctor con teacher con we gwandan bana let kill telerami ba banjo telerami bi dojo bana tinyam con nhial weida con nhial bana chulle kill kumada mi we telerami chuti telagan mi chuti tell a meti belonti kuma da mi wewe tell a rambu chuti tell a gan mi chuti tell a meti belonti kuma da mi wewe tell a rambu chuti tell a gan mi chuti tell a meti belonti duranya kon nyalan chengo tell a rambi ba ma ke chonde tell a rambi ba ma ke chonde tell a rambi nyurba duranya kon nyalan chengo ebi jagja kapal e rejeme chabi pawe ichari yama bana chunyura kel bloy dan chu teskel ke ore yame bega kunyal teleram binyur bang teleram bichuy ti dial biga chu tetin kumada mi wewe teleram bichuti telagan mi bichuti telameti belonti kumada mi wewe teleram bichuti telagan mi bichuti telameti belonti kumada mi wewe telaram bichuti telagan mi bichuti telameti belonti salamu mede mutora telagan mi de jetora salamu mede mutora telagan mi de jetora telagan mi bichuti